Nah, di sini teksnya dadong dauh ngelah siap putih. Nah, niki di dadong dauhnya niki dadong dauh. Nah, niki power suara yang akan ambil di tangga nada mi. Do re mi da, do re mi da. Nah, niki karena lebih lebih bisa kita kalau di da sol do re mi fa sol da niki terlalu agak tinggi. Da dong dao. Nah, ini kok agak tinggi. Nah, makanya kita ambil di tangga nada mi. Do re mi da. Da dong dao. Nah, ini ke di dadong dauhnya niki. Nah, cengkoknya niki, nah apa namanya wiletannya niki di kita dia akan mengambil di dauhnya mantan niki. Dadong dauh. Da do re mi fa do re mi da da dong dao nong neng ah niki nong neng nong da dong dao nang nong neng nong oh neng nong neng oh nong nang nong neng nong oh neng nong neng nong neng nong neng nong. Kenten. Nanti yang ulangi. Da dong dao nong neng nong neng nong neng nang neng nong nang nong neng nong neng nong neng nong nang nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong. Nah, ini adalah apa nada-nada cengkoknya. Da dong dao. Nah, ini apa namanya? Kalau kita pelan-pelankan sekali, ya niki da dong dao nong neng nong neng nong neng nang neng nong da dong dao nang nong neng nong neng nong neng oh nong nang nong neng nong oh neng nong neng nong neng nong neng nong. Nah, itu di baris yang apa di dadong dauhnya nih. Tiang ulang aja dadong dauhnya nih. Da dong dao. Nah, ini di teks dadong dauhnya. Sekarang lanjut di teks ngelah siap putih. Sekarang Niki di baris yang kedua. Ngelah siap putih. Ngelah siap putih. Nah, Niko di baris yang kedua. Nah, di sini cengkoknya. Ngelaneng naning nong. Nah, niki ada pemecah nada, ada 4 nada niki. Ngelaneng naning nong. Ngelah curi napas. Siap nong neng nonang nong nang neng nang nong neng. Siap. Curi napas lagi. Punong neng nonang nonang nong neng nonang nong. Putih. Tehnya niki udah nong ya niki. Teh nang neng nang nong neng. Tiang ulang sekali lagi. Ngelaneng nang nong. Ngelah
siap. Punong ni nong nang nong nang. Punong ni nong nang nong. Putih. Nang ni nang nong ning. Nong nang nong ning nong ning. Nah, ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang bagaimana ending akhirnya di baris yang kedua niki? Ngalah siap putih. Nah, ini kok ending akhir di baris yang kedua. Sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Niki subo motaloh reko. Subo motaloh reko. Nah, niki di baris yang ketiga. Nah, niki nada cengkoknya nih. Subo motaloh reko. Subo nong ni nong nang. Subo motaloh nang nong nang ning nang nong ning nong nang nong ning nong. Reko nong ni nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Nah, kita hanya mengikuti nang ning nong niki hanya mengarahkan nada-nada cengkoknya. Tiga nada niki nang ning nandong niki hanya mengarahkan. Nah, niki hanya mengarahkan nada cengkok. Nah, nanti yang ulangi. Nah, makin tiang ulangi. Subhanong ni nang motalo nang nong ning nang nong motalo ning nong ning nong. Rako nong ni nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Rako nong nang nong nang nong nong ni nang nong nang nong ning nong ning nong ning oh nong nang nong ning nong oh ning nong ning nong ning nong ning nong oh. Nah, ini kau. Nah, bagaimana ending akhirnya niki di baris yang ketiga? Nah, niki ending akhirnya Suba motalo rako. Nah, ini di baris yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Nah, sekarang di baris yang keempat nih. Minab ada limolas talone. Nah, niko di baris yang keempat. Nah, sekarang bagaimana cengkoknya niki? Nah, sekarang cengkoknya di baris keempat niki. Minap ning nani nung minap ada nung ni nani nung ning nung ning nung ning nang. Minap ada limolas talone nong ni nang ning
baris yang keempat. Nanti yang ulang sekali lagi. Minap ning nani nung minap ada nung ni nani nung ning nung ning nung ning nang minap ada nung ni nani nung ning nung ni nang limolas talon nung ning nang nung ning nang nah nih kau di baris yang keempat. Nah sekarang ending akhirnya di baris yang keempat niki. Minap ada limolas talon Nah, niko di baris yang keempat. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang kelima, nanging lacur ada nak nepukin. Nanging lacur ada nak nepokin. Nah, niki cengkok di baris yang kelima niki, wiletan di baris kelima niki, nanging lacur ada nak nepukan niki, nah niki. Nanging ning nani nung ning nung nanging lacur ning ning nung ning nung nang nung ning nung ning nung ning nung ning nung ning nung. Nah, ini kau. Nanti yang ulangi sekali lagi di nangingnya niki. Nanging ning nani nung ning nung nanging lacur ning ning nung ning nung nang nung ning nung lacur ning nung ning nung ning nung ning nung ada ning nang ning nung ada ning nani nung ada nang ning nang ning ada nung nang ning nung ning na nung ning nung nang na pokin nang ning nang ning nung nang ning nung ning na pokin. Nah, ini kok tinggal kita apa namanya ikuti aja gininya apa kemana arah nada cengkoknya niki kenten mandeng. Nah, sekarang bagaimana ending akhirnya niki di baris yang kelima. Nanging lacur ada nak nepokin. Nah, niko di baris yang kelima. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Anak cerik-cerik. Anak cerik cerik
itulah di baris yang ke-6. Nah, sekarang bagaimana cengkoknya niki? Nah, sekarang wilatannya niki. Anak nong ning nang, anak cerik ning nang nong ning nang nong ning nong nong ning nong. Anak cerik cerik nong ning nang ning nong. Nong ning nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Dia ulangi. Anak nong ning nong nang, anak cerik neng nang nong ning nang nong ning nong nang nong ning nong. Cerik nong ning nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Niki tinggal kita kalau sudah terbiasa niki memindahkan dari satu nada ke nada-nada yang lain. Kecepatan nada cengkok niki memang ini perlu dilatih ya. Bagaimana supaya secara refleks kita memindahkan dari satu nada niki ke nada-nada yang lain. Nah, karena cengkok itu adalah kumpulan dari beberapa nada tinggi dan rendah yang berliak-liuk di dalam satu vokal. Nah, itulah cengkok. Nah, niki ending akhirnya di baris ke-6 niki. Anak cerik cerik. Nah, niko di baris yang ke-6. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang ke-7. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang terakhir, di baris ke-7. Liwat rusit Nah, ini di baris yang ke-7. Nah, sekarang bagaimana cengkoknya niki nggih? Nggih, sane mangkin bagaimana cengkoknya wilatannya di baris yang ke-7 niki. Liwat rusit nung ning nang ning nung ning nung ning nung ning nang ning nang ning nung ning nung ning nang nung nang ning. Nah, nika dia ulangi. Liwat ning nang ning nung liwat rusit nung ning nang ning nung ning nung ning nung ning nang ning nang ning nung ning nung ning nang nung nang ning. Liwat rusit liwat ning nang ning nung liwat rusit nung ning nang ning nung ning nung ning nung ning nang rusit ning nang ning nung ning nung ning nang nung nang ning rusit ipun ning nang nung nang ning nung ipun nang nung ning nung ning nung ning nung ning nung ning nung Nah, ini kok di baris yang ke-7. Nah, sekarang bagaimana ending akhirnya niki? Liwat rusit ipun. Nah, itu adalah di wilatan di baris yang ke-7.